na ningĩ ũrĩa nowe mũnini wa Minister Ole Tunai nĩkĩtie Rita kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe iria thĩinĩ wa kaunti ya Narok na nĩgetha ikorwo ikĩhĩmbĩria thayũ na nĩgetha makorwo magĩgĩkũria ũkũria wa bũrũri kana kũnyitĩrĩra harĩ ũkũria wa bũrũri. Tunai bagĩkia Riitana rĩrĩ hĩndĩ ya icera rĩake makanitha-inĩ thĩinĩ wa mũcango wa mbeca wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ gwakorwo gũgĩgĩakwo mwena wa kana kanitha ĩmwe gũkorwo ĩgĩgĩakwo ĩrĩa ĩratongoragio nĩ Bernard Torome mũthenya wa ira. So mambo ya kusema hapa utaleta ubaguzi, kusema huyu ni Masai, huyu ni Kikuyu, huyu ni Kisii, huyu ni wote, that is total rubbish and being primitive. Sisi wote ni moja before one God. Na ndio niliweka msingi ya kusema sisi wote ni moja, we must coexist as community, one community in Narok. Hapa Narok tuishi wote kama one community. Tumalize hiyo mambo yote, na mimi najua kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hiyo mambo ilisha. Ama namna gani wana Narok? Hiyo mambo ilisha. Hiyo mambo ilisha. Tuishi pamoja, watu wafanye biashara yao, tuishi pamoja kwa amani, in peace. That's what we want. Mambo ya ukabila na nini, hakuna kitu kama hiyo. Niwashukuru watu wa Narok kwa sababu sufuria, si ndio? Kwa sababu nyingi ulichanuka. Sasa ukibeba sufuria, badala uende shamba ukalime mingi, si ndio? Mpaka wakaweka nuks, mahindi pa nyingine imepotea. Kwa sababu Mungu alisema sasa wanahangaika kupigana bure, mimi ndio nalete mvua, mimi ndio nalete unga. Si ndio? So nimesema niwashukuru, hiyo nisisahau hiyo kwa sababu ni kitu ya muhimu sana.